saa cia bilingi wa mauvo. Na wigwatio kana kiwiyo cha kukiende onesa kuvikia vau twe mwendone wa saa itatu tilinda tika imwe karibu ndeni wa uvilingi wa mwendone wa saa itatu umundi twe wakana matuku nikenda mwini wakana mwakani wangili ili na miongo ili na dhandatu ni tawerasas kitokua nzomo na ke Teresia mwende aliula mauvo kwanzia ya meko na kwa oyu tukwate amwe kati wa mauvo alatumanengete uito ndeni wa uvilingi. Alatukumbanesie ne bamwe na PS for Interior, Raymond Omolo, is a chief goon in this country. We're even going now to institute private prosecution against this PS Raymond Omolo. Atongo ima ulei kumania kuvithukiwa na kuumiwa kwa seneta wa Vihiga Godfrey Otsotsi. It is about ensuring that those with high value commercial assets contribute their fair share to the development of our devolved functions. Governor wa Vinya kutongo ese chali cha kuambisya walani wa kuthiana lato wa idha kama saku. Nairobi is too important to Kenya to be governed casually. President Ruto kutetea ngwatanio ya uthukumi kati wa serikali nene na ya kaunti ya Ilovi. Akomete na wala ndai mwa kwa machoko nata nyewe eta manjirani ele mo kama kwa mama sema imwisi na kusisi wewe wani mundu muku na mwe wa mundu muka wa ukua miaka miongo itatu na nyanya kwethwa wiki tukisione cha Slota Kitui. bilingi wa mauvo. Kalivu ni umanyithie na tuambie na ekulio yitu ya muthenyani wa umundi tukuliti ati nuko na tavethia wa kuoko kwa serikali ndini wa mavithukia ma ateti ma ulei mbumbanoni sio otondu amwe ma ateti ndini wa ulei mekwasya nuko na tavethia wa kuoko kwa serikali ndini wa mavithukia ma ateti ma ulei na mbumbano sio otondu amwe ma ateti ndini wa ngaliko isu ya ulei mekwasya utumani waku aye kana aye wetuma kwisira namba yitu ya utumani mukuve ya ile itatu kenda imwe 5 na watuma utumani vau ambia na ndito mutongo TV na oingi no utume utumani waku kwisira mitandao ni yitu ya mikumo kanile Facebook na YouTube ngwele wandisoma mautumani maku otuende na uvilingi tuambie. Muthenya umwe itina wa seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Otsotsi kuvithukiwa ni mboleli mukawani umwe kaunti ni ya Kisumu ndongo ikivathukanio ni siende na kuumania kikochu mutongo wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka aitongwesya ndongo isya ulei kumuthokea seneta Otsotsi sivitali ni wa Karen kaunti ni Ilovi ni wakulia alama na muvithukiye seneta Otsotsi kwikiwa mbini na mituki undu vatonyeka na kuvikwa koti ni aikonania mboleli isu na mwandiki munene wa muvea wa usesei wa ndini Dr. Raymond Omolo vala wa munenga muvaka muthenyani wa uni atie wea na ukunikeli uitwai wa kwa umelu ndeto sia Kalonzo ni sia kwa mbau ni mutongo wa chama cha DCP Rigathi Gachagua aiwetekana mboleli isu ina muvithukiyo Otsotsi siyetumika maondoni ma uteti na siyethetwe siyetumika kuvalania mbumbano sia ulei isione kivathukanio mwaka mweu ni wakutuambisya vilingi na ilivote. Ndongo isya ulei niende na kumania kiko cha kuvithukiwa kwa seneta wa kaunti ya Vihiga Godfrey Otsotsi kavindani kalauna mukawani umwe musini wa Kisumu. Matongwe ni mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Stephen Kalonzo Musyoka tongwe yani mamuthokia seneta Otsotsi sivitali ni wa Karen County ni Ilovi na vala wende na ukwata uiti. If we do not embrace the culture of political tolerance, this country will be blown apart. And having seen the clip and having listened to Senator Otsotsi, there is absolutely no reason why those individuals who attacked Otsotsi would not have been apprehended by now.
Atongo ya ni makulia mivea ya kwikia usesei wa mwene ndiku ikithia kana alama na movithu kiyo sosi nimekiwa mbini na kuthakwa kotini na haki ya seneta wondi kwa hatikana na valama makoni ya mwema maofisa nene silikali ni kwa kutumia mbuli li kuvindithia atongo ya lame oleana na silikali. Raymond Omolo's name is plainly placed before Kenyans. These are his goons. These are his goons, all right? These are his own goons. So Raymond Omolo should immediately resign. And those goons have been organized by Raymond Omolo. It cannot be that a PS for internal security charged with the responsibility of maintaining law and order, of taking care of the people of Kenya, is the one who is organizing goons to fight people. So we are demanding that justice be done for Tsotsi. Let these people be arrested. Let them tell us who sent them to assault or attempt to kill Senator Osotsi. Amwema atongo ima ikundi ya linda mwananchi ni maweta kiko kii takivangiwe kumavindithia ine mathiti kila kusioka na itina kana kukwata mbao silikali ya President William Ruto mithingilila kana katiba kanthi ya Kenya nikanenganite uthasio wa kila mundu kunengane muungamo wake uteti atekulasimithwa. We stand solidly behind our brother Senator Osotsi in pursuit of his political dream. On behalf of the people of Western Region, we extend our sincere wishes for speed and full recovery to Senator Osotsi. Honorable Osotsi is a member of Linda Mwananchi group where I am a member, and indeed during the torture they kept on asking him, why are you opposing President Ruto? Why are you not saying 2 term? Why have you stuck on 1 term? It's not a crime to take a different political position, and that, as we clearly said yesterday, as Linda Mwananchi, we're not going to be coward, we're not going to be intimidated, we will continue to champion the interests of the people of Kenya. Ilivotia vilingi wa Mavoni tawa mwaka mweu. Nabu nivo the ikulyo yitu wewe wana serikali yethe wanakuoko ndini wa mabithukia asu matongoi monoma olei na mbombano cio nondo ni kwa kapinda kuthikala kange ni tuonete mbombano cia atongoi mono mangale kwa olei mono Rigathi Gachagua si vithukiwa na unitonie Senator Otote ai vithukiwa muthenya keteme kwa Kisumu wewe wana serikali yethe wanakuoko otondo atongoi ma olei meweta ili itatu kenda imwitano namba otumani mukuvi batende viambia na neto motongoi TV na ndeni wa mitandao yitu yamekumwakanilia mautumani maku ni ngusoma tusonga nambe. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni wathingilela kana mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka niwe ukatwika president usakwanini munene wa mwaka tuendete ainene ya ofisini make kwa White House cha thini cha kwambisia wala nyumweu wa kuthiana lato wa itheka kaunti ya Masaku undu umwe na nzia nzau ya matuko kutethe cia kuivandevisia itheka kana land rates. Gavana wa Vinyani wa watakana Kalonzo ni wetikilekete ni mbaisio nthe va Kenya aithuthia enendi alame kala kaunti ya Masaku mose kulavo kabili Susan na report. Gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni wathingilila kana mutongoi wa chama cha Wiper Patriotic Front Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni ukite kutwika musumbi wa thanthatu wa nthi ya Kenya ndini wa usokwani wa mwakani tuendete. Mimi ni wa chama gani? Wiper. Na mimi na support His Excellency Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Senior Counsel, to be the 6th President of the Republic of Kenya. Ainene ya mwakoni wa White House County ya Masaku wavinyani wakulia kamba na Kenya ondhe kungamana Kalonzo kwikithiano wasakivila kiu cha usumbe usakwanini tuendete. Na wa Kenya tufanyeni kazi pamoja, tutembee pamoja. Wachani kwa uoga na watu bwana. Even when President Ruto was asking the seat, watu walikuwa wanasema Ruto hawezi kuchukua, si ndio? Si ndio? Si walikuwa wanasema President Ruto hawezi kuchukua? Ni kama tu vile saa hii watu wanasema Kalonzo hawezi kufanya nini? Kuchukua bwana. Tujikakamue, si ndio? Tumsupport akuwe, tuachane na uoga, tumsupport akuwe. Hata sisi tunataka power. Niliona wengine wakisema wanataka nini? Wazee wanataka power. Si hata sisi tunataka power. Mimi ni mfuasi wa Dr. Stephen Kalonzo Musyoka, Senior Counsel, the 6th. Sisi pia tunataka power. Na power, we can only access power through Dr. Stephen Kalonzo Musyoka.
let us speak well of our son. Let us support him. Kila mundu andu ala make na Kalonzo wa Musyoka no koka lakaitu na tuwe mo back akabaki wanu Kabindani kau wavinya nuwa kulia alama tosete kula kuosa nikenda kuyumbanisia usakwani wangilile miongo na monza ay kulia andu kuosa kula mekala ni kuyedhuwa ni kuome kuenda maendeyo Machakos. Mimi niko na kabila zote hapa na nyinyi ninawaomba mahali mama anatembelea tutembee pamoja kwa sababu nyinyi wote ni wanani, ni wa mama. Mambo ikiwa mzuri sitakuwa mzuri kwetu sisi wote. Yes, na wale wajachukua kura hapa waende wachukue. Waende wachukue kura hapa. How many times do you go to your home? Huko kwenu unaendaga mara ngapi? Tuseme umetoka Western. Unaenda mara ngapi? Christmas. Sindio? Tunaendaga Christmas. Most of your time you spend where? Here. Ni wapi nataka barabara? Ni wapi nataka sima? Ni wapi nataka maji? Na sasa tunataka kuambia those distractors. The governor has been given a clean bill of health by the Auditor General. Kama wewe unataka kazi ya Auditor General, wewe ngojea mwenye yako because hata ishi hapo apply and then you will have all the instruments of the state to audit not only Governor Wavinya but every other governor in this country. But more importantly, Governor, you have shown the way. Ngilivote ya Vilingu wa Mauvo, netoa Susan Kabili. To mauvoni ma oteti kaunti ya Masako lekana munini wa ndongo ya ala ainge mbunge ni akaunti ya Masako MCA wa ward ya Tara Jackson Ndaka ni wenda ambaye ya mukamba kumukwati ya mutongwe wa chama cha Wiper Patriotic Front Kalonzo Musyoka na tongwe ala ainge ngalekoni ya ulei na kwithiwa na ulumu tambai ya Mount Kenya Ndaka waweta ta ekwete mbau nesa atongwe mo ingi ni wakuli ya President William Ruto kwetikila kukosoa ni atongwe ngalekoni ya ulei vate kuthata kana kunena na ii ni kwithwa no valukite uthukumini wake otondo boni mutesia ugutwelesene kana Ndaka ingine wa kulia enende kaunti ya Masako kuyumilia kwa wingi na kuthocha ndongo isia ulei ilasi utambuka kaunti ya Masako muthenyani wa uni. Jackson Ndaka watakana wananyola withi tungaliko ya kiemani ni museo kwa mbaya mukamba kosa molo toyo na watamba watongwela mumete isionisia ukamba matongwe ndongo ya chama cha Wiper Stephen Kalonzo Musyoka ngulie ekalimaitu mokamba na Kenya onde nimuonie undu atongwe ima Mount Kenya kina Medhu kina Kashagwa udumanengwe moral support na ndumo wesa idhi ya saa ile meurevya president ugo mewa mukule sinu ile makengiwe na sinu ile president withitwa yatha na sianzebe wona undu alumo me makwete kuoko na kumanenga support nzio undu mutongwe wa ile kunengwa support otauwe kulemba ya mukamba na mono kaundini ya Masako kuyombanya kuthocha ngaleko ya uleile kuambia utambuka kaundini no muthenyani wao ni kisioni cha Masinga kindly tulengei mutongwe witwa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka support nzio pyu ate yumila kwa wingi muthandani wao ni kangundo na maeneo alangi makuma Masinga yata na Kithimani nige na Masako town nigatuka tunenge ndongo izu ito Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka support na tongo yalangi ma Wiper support ila mailite paizia onemweti kosa utongoi tambai titambire kwikathia na alama itu twinamo yuni kabindani kaito twaile kwikathia na Dr. Stephen Kalonzo wa Musyoka nundu tinebuso isio ya mwana usu itu kutwika musumbi wa nthi itu ya Kenya dhino uneni wakini wa mwenda President William Ruto kuitila ukosoa ningaliko ya ulei vate kuthata kwitho thukumi wake wina mathina maingi na ngaliko ulei na uthasi wota vya mwene ndikila kiendeje nini sini zaki kabindani ila wona mundu ande na kuthata saa ilo kukosoa etha ande na kwasia Mheshimiwa Ruto ni sinwende na kwasia grip na kibila nikiende na kuondoka lakini nguya umesie ondu wosie no tanu nengane no tanu nundu nikikuondoka nenda kuukulio ngeye uyunga mokasi no kita corruption the other day tu in a scandal ya mauta and when minister wa energy still obisini nitikuona alama yange kina PS na alange MD wa IPRA alama na resign hii mainetwa wa kotini corruption hii ya kuukitako ya mobile weaver
Ketha no ukita corruption minister wa energy ile that obisine na asu angitoele tha mo tonie mateke ye plea mandie kotini Mheshimiwa Ruto litunge alo maitu mamwika ni mande na kosa kura temeamba umemboza kura pyu na mwika tebe kana mkukia any elected leader muhimu subject to questions we ola wakoniwe kura akatethie onega no inye nikulimbikitie ba kera litebe jeneza onakono nilingilia wamusi kumatara matungulu kaundini ya Masaku nyeni tobuni Mutisia. Tusiokithia White House, gavana wa kaunti ya Masaku Mwandu wa Vinyandeti ni watongwesya chathiki mwanya cha kwambililwa kwa walani umweo wa kuthiana lato wa itheka kaunti ya Masaku ondu umwe na nzia nzao ya matuku kutethesya kuiva ndivisya itheka kana land rates. Gavana wa Vinya ainene ya chathini ki ni waithesya kana serikali ya kaunti ya Masaku niyo yakeli kwithiwa na walani ula utethesya kumina angangania alamethitwe maikenga enenthi ivindani ya kuwa na kuthosya itheka. Dani Mwongela atinda kuo na atubaisya Elivod. Walanio nologambiwa ni gavana kaunti ya Masaku wa kuthiana lato wa itheka uvaniwe kulinda mabuthi ala methitwo na kwekangangania matho itheka cia enenthi na lato ulotailite balaju. Gavana wa kaunti ya Masaku alesekana kwa ivinda yaza enenthi methitwo maithina indi yu kaunti ya Masaku ni atalo kwitha i kaunti ila itongwetie kwithiwa na mathangu taya kana valuation rolls. Today marks a historic turning point for Machakos as we converge here to launch the county valuation roll. We are not just launching a document. We are unveiling a vision of a modernized, self-sustaining, and transparent administration. I am proud to state that my government has successfully completed the new county valuation roll. In layman's language, valuation roll is like a price list for land in Machakos County changes. This roll ensures that the rates commonly known as property taxes are based on what your land is worth today. Ingini wathingara na serikali ya kaunti ya Masaku sila muveani wa itheka niambiye mutandao kwesitwa Adams uloetha ntwethesya ene itheka kwivathie kana land race kati wa maundu angi maitheka. Ladies and gentlemen, in order to safeguard your data and eliminate the human errors and delays of the past, we have rolled out automated development application management system, Adams. This is our electronic portal for building and development approvals. This system will drive our service delivery efficiency to another level, ensuring no more carrying physical files from office to office. At the same time, revenue will also be safeguarded. By automating the process, we have sealed revenue leakages, those gaps that were money meant for public services used to disappear. Ni itambira yende na ukathi wa vanene ni ene siandame kibuthokanio evo minister muveani wa itheka Nathaniel Nganga ula waelesekana tamuvea wa itheka serikali ni akaunti ya Masaku imekuende na kuete mawalanio angi mautethesya kwa liula undu maundu maneilie wala ene ndi manana maamuno kukwata mavalua maitheka. Land tenure regularization is a key priority for this governor because we understand the moment people get land ownership documents, they are able to invest on their land without any fear. Lakini kwa sababu ya uoga, unaenda Mlolongo unapata watu wanajenga ghorofa 2, ghorofa 3, ghorofa 2 ama mabati imechanganyika namna hiyo. But if we are able to get these people getting ownership documents, we can have people doing 23 floors, 25 floors, 15 floors, and our gateway to the capital will change its face and will change the face of Machakos. We are not only doing that only in the urban areas, we are also doing it in the rural areas. Daniel Mwongela, Mutongo TV, kumuvaa mwako na White House County ni ya Masaku.
Twaguma kaunti namba 16 tuthi kaunti namba 47 kuma serikali cia mitiuko sioka President William Ruto niwe president wambe kuungamana kunena na mbunge ya kaunti ya Ilovi balakwi umundi wa vikamia koni ya mbunge hii kunena ni cia ngwatanio ya serikali ya kaunti na serikali nene. Ruto ni waweta kana ngwatanio tia uteti kana kuiende cia ki uteti indi kielelo kenene ni kwa ilia musimu nene wa Kenya wa Ilovi na ulawu kuweta tawithitu utiitu itina monoki maendeo na kwa siandai ya kweli wa wemusi munene Ruto ingi ni wasia kana mengwatanio na serikali ya kaunti ya Ilovi nimekwa ilia masoko malelu maskulu oundu umwe na kusevya mitao ya kiko kuikithia kana musi wa Ilovi ndona kusia mutungianio wa kiwuo na kiko na muno ivinda ya mbua Hosea Kimanzi nuko livote. Kwa ivinda yambe muzumbu ile ya Ruto ni oedhiwa muzumbu wambe kufika miakoni ya mbunge ya kaunti Ilovi na kunena na mbunge ma kaunti maunduni maendeleo kumaila serikali cia mitiuko ciambe 13 years after the path of devolution under the Constitution of Kenya, I stand before you today as the first president and head of state to address the county assembly of our capital city. I do so with clarity, with conviction, and with a profound sense of duty. Because Nairobi is not only another county, it is not just another county. Nairobi is the capital of the Republic of Kenya. Avigete mbe wa mbunge ya kaunti ya Ilovi muzumbu ile ya Ruto na wetakana kwa vinda ya miaka mbingi muzimu nene wa Kenya wa Ilovi withiitwe utitwe tina munoki maendeo na kukathwa kwa maundu matema kuendezia aiwetakana ngwatanio yake na serikali ya kaunti ya Ilovi irakelelo kya kwa ile ya muzi wa Ilovi na kutumwa unengwa ndaya. For too long, Nairobi has been a city of immense promise, trapped by chronic dysfunction. A city of extraordinary potential, suffocated by disorder, delayed by indecision, undermined by poor planning, and held hostage by interests that profit from chaos. This city that should be the pride of Africa has too often been forced to settle for standards that are frankly unacceptable. Muzumbe aiwetakana ubaluku wa muzi munene wa Kenya ni ubaluku wa nzi ya Kenya yu serikali nene imwamba na ya kaunti ya Ilovi ni kwethiwa ya ilia maundu mazoko malelu masukulu miako mugo wa enenzi ondu mwana kuseovya mitao ya kiko ni kana kuikithia kana muzi munene wa Ilovi ni wabikia kiwango cha uo. A serious city guarantees mobility. It guarantees water, sanitation, safety. A serious city plans where people live, how they move, how they trade, and how infrastructure supports growth. A serious city protects green spaces, manages waste properly, and creates a dignified urban environment in which enterprise and opportunity can thrive. Girivoti ya vilingu wa Movo Mutongwa TV, Hosea Kimanzi. Tuithi county namba 15 nikana enende mutani wa Slota musini wa Kitui ni mamukiye mauvo makomacha kiokoni cha umundi itina wa kwithia mwi wa mundu muka wa ukua miaka miongo 38 wiki itwe itina wa nyumba cia kukombwa ithia kisioni kiu kwa kwa mundu muka uo na ula kuwetekana ta unathukuma kisioni cha kunda kindu ni kuetie vuya munene katikati wa enende na vala menda maikithia cio sese wo Otondo Onesmus
Onesmus Chalo ukuelesya ni kana mwe wa mututia ni wosi ni ofisa mavolisi kuma kisese ni cha volisi cha Central na kutwawa nyumbani ya kusovea ya aku sipitali ni munene wa Kitui ukunikeli kudhiana kikoki cha Kinyamu uyambia. Mwe wa mundu mukoko kwa miaka 38 ni wetho wa kisioni cha Silota Kilaki Township Ward wa musini wa Kitui kaunti na Kitui kiukoni cha umuthi wawani mekethani Julius Mutinda nolo ni mutu kisioni cha Silota lo kwetakana kwa tilivoti kuma kwi NND alama vikie kisioni cha Mbanga kiko cha umuthi kwa mukia kiko chethewa cha madamu mweo waiwe na oka icho kisioni kitu na bahati nziobe mundu kuiza cha baeria na yethio na mundu akomete na wala ndai mundu akoma chokolata neweta manjirani ele moka mako ni sema imwisi na kusisi wethio ni mundu muku la wethio mundu muku tuno matu tabia na tumaruka hii area ila twabika yambe twinere yabakinange kana mundu kuspango ya ikwa kwa kusisi kwa na kulingana na latu twabika mambe mungu suye kiwe wakundu na okondambi waba enana ndikima movo mutini na wetakana mwe wa mwaito owe na maumisi ya wana nyawaka na wendo kethea wewe kisioni kingi na mwe wako kwa kuche kisioni kiva lau miokanyo kwi NND la medho na vetuka nukwithia mimondo songio utena kwa samia omokoni kwa huu tunengane onyokali kwa mundu yeyote ulawezi maundu mamuthembo kana wabitukana na mundu manda nzingi cia usovu mathina menu ekakuwana ti solution kya mundu wobitesia enda mabisi nela mailete kana omustake kana wite atumia ngi makuosio ndola mundu aile kwekwa pandu bakuwana ti solution ya mathina latu na mundu niani mwe wa mundu mukono usio ni mafisama volisi kuma kisasani cha volisi cha Kitui na kutoa nyumbani ya kusovea miaku ya hospitali munene wa Kitui rifaro roku nikilimbeange wa Mbesia tini vote vilingo mbomo Tongoi TV ni Onesmus Chalo. Ndi ni muvya muno Onesmus Chalo na tuikwatikana ukunikeli no kwikwa undo violate na uwo kuthiana kiko kiu uimanyikana na twituma sio kia kisio kwa musie wa mototia tuthi uthio mone mukuve na tutaendete ikule ni ukulete nuko na tavethia wa kuoko kwa serikali ndene wa mabithukia ma ateti ma ulei na mbomba nosio otondo amwe ma ateti ndene wa ulei meweta pemuno kwa sia Mutongwe TV with a big ye nondo mavuti tear gas na uniform ya polisi sietha na serikali tisi ndo itesa wanduane na mawombano yasema mawombano ma ndo alama kwa tamba userikali ya Ruto maivithukia wa ningale kwa ulei ivithukia wa kwangelekanyo wala uombano wa Sifuna wa vithukiwe na Oburu Mombasa ndwa vithukiwa ni Sifuna Junior wa Kaiti Kilungu Kalongo kana Peter Mboya peongeo kwa asia ye ni kwithiwa ni wa serikali nondo wasianwa okay so ndina mwelewanesa ongea sia hayo yaliyompata Senators Authority jana ni serikali ni Musembi kutoka Kathome Machakos ni asia kwa serikali kwitha avo na ni makosa muno ni kasingwa roho mutulani nzawe na ende wa muthia asia ni vethia wa cha serikali naku oyasia tawona mabithukia guns ara ino kana boleli ibithukia atongo yi munoma ulei ne mbethia bana koko kwa serikali otondo atongo imangale kwa ya ulei meweta utumani waje kana aje na uelese wako kwisela namba utumani mukuve ile 395 wambie na ndito Mutongo TV na mitandao ni ya mekumu kanili ningosoma ndiminukelia overlink kwa oyu matukane. Sukulu
undu wa Uwezo College ni beyond training, yani ni mbe wa kisomo cha mabuku. Alimu maitu ni ataalamu makueya siana na kusiuivya undu wa kwitha matonga kuandikika kana kwithiandika mombene itina wa kumina masomo. Tena kisomo cha matuku acha distance learning, yani mwana akasoma eva asa na kila kingi cha face to face kana mwana akasoma ya sukulu. Uwezo College titha na kosi ila mwana utakosawi ata fashion design and garment making, ICT and secretarial studies, business and business management, accounting, social work and community development, building technology, electrical engineering, hairdressing and beauty therapy, catering and hospitality, languages ta French, German, Kamba culture na Kikuyu culture. Uwezo College tuyanenge mavalua ni mivia ya kisomo va Kenya ta TVETA, NITA, NEC, ICM, KASNEB na TVET SIDAC. Ikwatie ivuso oyu kwa kukuna simu nambani ino 0724 390 322 kana wiyete maofisini maitu alame KIE building Masaku va industrial area kana uke maofisini maitu alame kungethanisia na Machakos Golf Club. Lika mutandaoni witu ulani www.uwezocollege.ac.ke. Intake ya mwaka wa 2026 ni yendeje. Uwezo College, beyond training. Wa airtime kwanzia yelaisivyo kwa networks yonthe Safaricom, Airtel na Telcom kwa kudial kana kuvinyia star Monza kenda imwe ash isuni star 791 ash na kila ivinda wadho wa airtime wikwatia bonus ya 2%. Ingi Bamba Credo yunenge ivuso ya kutuka agent wa kudhosia airtime vinyia star 791 star 11 ash na yina wadhosia airtime ta agent ukakwata commission ya 2%. Wivo ndavala uwe Bamba Credo yivo kundu waku kuikithia we connected. Wenda airtime kwa metoki ona wina fuliza Bamba Credo ni munyanya wa vakuvi. Services situ ni masaa miongo ilina ana kwa modena kwa uvumbi yanke edukisi ilungu situ kuma kiokone nginya wiyo na oinki nuku ni namba inu ya simu noti Monza kenda inya itano noti kenda inya imwe esuni 0794509941. Bamba Credo, symbol, fast, affordable and accessible airtime solutions across Kenya. Aikusewa kuvingwa kwa kiuo mutauni unaona vukwa wa matuku kautama vitu Onesmus Mwe. alama tumia kiwu cha mutau wa yata meikwatiwa kuthela kuma muthenyani wa uni itina wa serikali ya kaunti ya Masako kuvingwa kiwu mutauni uu iseso yela ya tongwe wani minister muveani wa kiwu Onesmus Moya Kuyu ainene ya kisioni cha NYS Kuyu ni wawetaka na serikali ya kaunti yeyumbanite kukwata mbau enende maunduni mo manema na nonginya beyumbanie kutumia kiwuki na kwailia maundu mo uneni wake waendanya na wa MCA wa ward ya Matu Judas Mbilindawa na munyanya wa Kithimani Paul Mwanzia ala makathi ya itambia kuvukua mutau wayata boni mutesia ni wabikavo na tutumia elivote. Aikusewa kuvingwa kwa kiuo mutauni unaona vukwa wa matuku kautama vitu Onesmus Mwenu wa watakana serikali ya kaunti ya Masako ni kuendea na ukwata mbao wemi na kuhikithekana mena kiu cha kuya na wamana kuwa mitambo ya sola kana utumia sua kwenye ikisia enendi kiu isioni siya yata. Nituanena na governor na siya ketha wiyothelile kwacha woso vya mutau kiu kibingwiwe nikana enendi maikathinwe kiu na meamalike miundane maime uyolongi wendele to expect you the leo unika na uke kwacha ni wa kusola rice kuni enda utabia ene mama tu ni matungie mubea nondu wa umesi ulama nethi iwe na uo kiuchuki nae mutaundo nae uthambua kwanzie ngiate ombuane saila mena alternatives na ngimea ini no stage yambe pe maundu maingi muno mabangetwa makiwo nondu wa thibu sokoni nuko na etangi tunaongelile twina collaboration na Tanathi
na bio treatment plan yenge yeba Sofia tuika na collaboration na Tanathi nikana tuongele capacity kibuki na kila kikwatibwa mbeo nutumeonie nendisio nilisia hata kuma muthenyani wao ni cheta na enendi kumathina ula metwe na uothila mutawi uende na uvukua kwithwa wina miaka mingi na uende na ulindika. I apologize on behalf of the county pamana ito nondo andu mama tuwi matheni muno ni kiuo nala aimi ni matheni muno ni kiuo tenda kwazia nondo akadelay kau kevo we want to say sorry that reality it was not our own making mutawa amina ulindika there was no an available option ate kumanda resources nikenda ndakezu ibetangwe nitungenga imo bya muno pamwana ngaba na waitu wa Masako wabina wandeti na waziri waitu wa Kigunundu tena ebinda zezo muno pyo for the last few months tena thina mwingi muno wa Kigu na nienda utunga mo bya nundu umundi we have something to smile nundu Kigu umundi take bingwa officially na alama meondane ba long yataka now kuma wewe wamwe meambe yongithia na te matu no the farthest end by tomorrow 10 in the morning uje kiobika matu otauge nendisio nini makanyo kweka kuima kana kutumia ndawa cia miundani bakuvina mutauyu ukindora gitonya kuwananga kana kuendea na ulinda cut off ndi na minwa nundu nitunatatisi wembua na contractor nundu tu ground nitu amutabia na mine nundu kikawaida tuisomwe bata minete cut off ngati kwenda kwake nembwe na mutatiza na ila twanena nyanake no wase no kwete the right equipment at me cut off na alame kwema between cut off na the canal nitwa makulia mepetebo nundu maende na kuima ndawa ile meukuna sisioka ikalika motauni ando makanywa ndawa na muthango kalika motauni ukazethia ona bana twa ile obukwila tuibukwila bo kaundine Masaku Mutongo TV nyeni tawaboni mutisia na mothia tumia kauntini ya Masaku kamba na twithiki swani vala livoti kuetakana unyivu wa alimu ma kusomethia masomo ma STEM masukulu ni ma senior secondary ni wawetwa kwithwa withi na munene na ula wikumbelite sekta ya kisomo fande ya Kenya vala yukisese cha maundu ma science esavu na maundu ma technology lembetani ya Africa kiyumitie kumya mauvundisio kwi aungami ma masukulu ama senior secondary masomo ama STEM masukulu ni masinia methia wa mayumya mauvundisio memwanya kwi amanyiwa ma grade ya 10 kufika grade ya 10 na ile undu ula uvanite kumavevethia amanyiwa kwa kilungu cha miongo 3 yulwa yana kukwata utuika maunduni manda wa engineering na ICT Angelina Moseni livota witwa Mombasa. Vungulu wa alimu ana alama vanete kusomethia masomo ma STEM skulu ni cia senior secondary ombolo kwa manone ya alimu anene kuma maskulu miongo 3 kauntini ya Kwale na ala maende kukwata mavundisio memwanya kuma kwe kisese cha kumya mavundisio meokonia utuika science na maundu ma ICT vala kwasekana kwa alimu ame na utuika kwa weto kwithwa kutonya kuwete ukona monene kwe amanyiwa alama grade ya 10 ginya grade ya 10 na ile. The issue of the human capital, the teachers to handle certain subject is actually really worrying. There are students who have decided to opt doing aviation in our schools, woodwork, electricity and all that. How I wish that at least we can be able to get these teachers as fast as possible so that at least we don't just rely on the retooling. The retooling was done. We have that the teachers are doing their very best, but that very best is not actually enough. So we need actually the experts in these technical areas, and I want to believe with the time the government to be able to address this. Mavundisio akuma kisesene kicha maundu ma science technology na maundu ma ICT kivanete kuikithia aungami ma maskulu ma senior ni makwata utuika ulama kufikia 10 kwi alimu ala angi ni kana kuikithia amanyiwa ni matetheka. Tunaomba kwamba sema STEA na stakeholders wengine waendelee ku support ili walimu wengi waweze kupata mafundisho haya, kwa sababu wakipata mafundisho haya wanapata mbinu za kufundishia, kutumia mbinu si zile za kawaida za kuongea na kuandika tu, lakini wanapata nguvu na ubunifu wa kuweza ku design activities zile zinawafanya wanafunzi waweze kusoma vizuri
waweze kudiscuss, waweze kuelezana, na kwa njia hiyo wanasoma wakifurahia mambo kama anauye vayumo vyo akisoma ni wende kwikithekana alimu alama kukwata mavundi si makavikia kukwatikana maskulu ni kwikithekana amanyone maende ya kusomethwa. We still have inadequate textbooks, but we have information that KICD, which is supposed to be supplying these textbooks, will be able to bring the same in phase 2. We have phase 2, so that by the time they open school, we should be able to have these textbooks supplied. Gilivosi ya vilingi wa mauvoni tawa Angelina Mose. Na hindi tuma Mombasa twithea na Mombasa Road na tuivika musini wa Masako studios ya Mutongoi TV ngwatani ya mukamba tumini vilingi wa mauvona ikulio ya muthenyani wa umundi nuko tavethia wa kuoko kwa serikali thini wa mavithukia ma ateti ma ulei na mbumbano sio otondo amwe ma ateti thini wa ngwatani ya ulei me kwasia nayu nenda kwa sama utumani eleve mundu kwasia ye kuoko kwa serikali kwithia wavo kitumi nondo ona ambunge na tongo ima uvinzani ma vithuki wa ukunikili uitwaiwa undo violate osuni woni wakwa nita wakamwana Dennis kuma kasaya ni ka kithuki Mutongoi TV serikali yeva mboleli na kuvuthuke ateti maulei nondo wa kukoswa utongoi muthuku na siko sia Kenyamo ila ike utwaiwa kwa alame oleana nayo nitawanzio ka Patrick kuma Kathiani sub county nangaleko ya YouTube be mundu kwa sia eta wa Mwasi Kimanzi ya sia yiniwo fedha na kuoko kwa serikali tuivikabau thini wa vilingi wa mauvo kiwione cha umundi mwendoni wa saa 3 uyu mwendoni wa saa 3 na ndataka miongo ina masama twetikile kuvika ovau twithiane ila ingi twekiwa yi wa chumwa kilungune cha kuombea siasa kuambia saa 3:30 cia weyo wa moveo mwanya nondo akutambanya na itu kumenatwambia nginya oyitu avika muthia nina ke Teresia Mwende ula wali ula mauvo akwanzia ya meko nito Erastus githu kwanza mo kibuyo cha kwaila ina ukethiana na uthochandi wa kilungu kimwana cha ukunikiliwa nzeveni tawa Anit Mumo muthenyani wa uni wa katano kaunti ya Masaku kwatiwa kwithiwa mbua matusua kiseve obubi kwatiwa kwitha katwandikilie 100 kuvikia 25 kaunti ya Makueni kwatiwa kwithiwa matusua obubi kwatiwa kwitha katwandikilie 20 kuvikia 31 kaunti ya Kitui kwatiwa kwithiwa matusua obubi kwatiwa kwitha katwandikilie 20 kuvikia 31 kaunti ya Ilovi kwatiwa kwithiwa mbua matusua obubi kwatiwa kwitha katwandikilie 100 kuvikia 21 na muthia kaunti ya Mombasa kwatiwa kwithiwa matu kiseve nundu obubi kwatiwa kwitha katwandikilie 24 kuvikia 32 muthia wa ukunikiliwa nzeve ni tawa Anit Mumo tiwanesa.